Салом алейкум бародаро. Алишер овоза шума туғри ҳеҷ гап надора. Бебу накишеш? Кишти? Салом алейкум бародаро азиз. Хайма 10 боши гуфтесам хаб намекунам. Хаб чико кунем? Хайм хеле ба соз мешава ҳеҷ гап нестай. Созем бародаро азиз. Саломатиё хуб. Ёдтон кардам хеле ашид видео накардам. Хиёл кесам якум бора видео кесам. Созем бачакам каса хубен хидоам ҳамата нигабон боша хидоам соз бошин. Ва ман созум шикри хидоам тенҷ. Хулоса яду масъала, яду савол чияге дар комментариҳо саволое ки бисёр менависанд, ҳамвора ман хостум видео кунам бугумтону папти я реклама қабул кардагем. Мақсади асосӣ ҳамия ки бояд ҳамон рекламаро ман биспорам. Барои ҳамон ҳам видеоро кардастам. Ва ҳамон се саволе ки бисёр додаген ҳамвора ҷавоб метам. Ин ҳами я бародармон конкурс кардесай бародарои азиз дауҷа Крайслер мондагиай, Мерседес мондагиай, Volkswagen мондагиай, мақсад чандта призо мондагиай, мошинои фасон мондагиай ва чандта конверти суман ба фикрам ки дора. Номи каналаш Абдул Перам. Озбия бурга бинем номи каналша. Номи канал Абдул Перам. Медроем бародаро айноми ма дам комментариёш менависен ки хайма айноми ҳамин ба кавм агем, ҳамин бародаром агем. Медроем хай бахтихтуная мессенҷен канал да подписаться мекунем бародари азиз. Бародари хубай қатима хела гап зад, ман гап задам қатиш дастгирӣ хост, хай рекламаша қабул кардем. Ин авозӣ мебинехтун видеоша. Салом дӯстон, мо ина тасмим гирифтем ки конкурси бурдноки худро овоз намоем. Дар конкурси мо 187 приз аст. Аз байн онҳо 7 автомобил мебошад. Volkswagen Passat, Chrysler S300, Mercedes Compressor, 2 Opel Astra F ва мошини дӯстдоштаи шумо Mercedes Sechka ва BMW Pятерка мебошад. Дар конкурси мо 50 конверти 2000 рубла, 60 конверти 3000 рубла ва 70 конверти 5000 рубла. Ногуфтан намонад ки нархи билет 1500 рубл мебошад. Дӯстони азиз, кадоми 10 билет мехара, як тоаш падарка. Ва касоне ки метавонанд бисёртар билет харидорӣ намоянд, ҷои аввал 60000, ҷои дуюм 50000 ва ҷои сеюм 40000 рубле бурд намо. Ва ногуфта намонад ки ин бозии мо дар шаҳри Перми, Федератсияи Россия баргузор мегардад. Инчунин шумо метавонед чипторо бо тариқи онлайн харидорӣ намоед. Хулоса инам хеле бародари азиз. Осаб шам дара. Хулоса ин ҳами буд канал бародари азиз медроем конкурсаи бародара кадоми жилани дора билет мехарем, бозӣ мекунем бахтуна месенҷа як соҳиб ягон мошини фасон мешенохи хай усш да дасти хитонай да дасти хидоай. Ва баъд дар комментариҳо ман бисёр хондесам дар му хидмат менависанд, дар WhatsApp даже нависесанд, дар Instagram нависесанд ва дар комментариҳои YouTube ки Маҳмад Шариф куҷо шидака чи ба нестай дар куҷоя чико кардесен. Бародари азиз Маҳмад Шарифа максимална тайёр кардестем. Ай пишти аму суруд шай, суруди аму уже суруда гуфтагем, суруди Баҳроми Ғафуриай муҳоҷирбача. Сахт тайёрӣ десай хона да шаб рӯз ба наушник ба чӣ машқ кардесай дина не парирӯз буд як рӯз пеш омад иҷа да пеш мои қахон нормали уже аз ёд чикадай ва хеле хушрӯ камака ки дигар хушрӯ бояд машқ куна ҳамора ҳар рӯз ман занг зада аҳволш хабардор шудесам пурсидесам тайёр кесай рӯзҳои наздик худо хоҳад мерем видеош меброяд да студия уже запис куниш исусаш ҳамаш меброяд папти да у видео якчанд навигарӣ дига мешава. Айпай клипи Маҳмад Шарифем хулоса худо хоҳад клипша бояд дар дараҷаи олӣ бикунем биспорем баъдша бихона хушрӯ фасон ози айпай ҳамои барои ҳамун нестай дар видео хай миама пеши мо меояву камкам мешинем қатишмаш мекуна дар компютер чақчақ мекуна. Инам хеле гапо Маҳмад Шариф ҳамин ҷай бародари азиз ягон ҷош дагӣ нест просто байд аз ёд кардестай айпай навигариай. Баъд нашод конкурси хидам бародари азиз хаюша диден кадоме ки як гала комментариё шид ки ака мо билет харидем 10-15 таи ва дидем ки насамбели ҳамун видео чест нигзашт ҳазор амал мо хафа нестем 100% ош шава ва будам бисёр бародарие ки гапҳои қабе гуфтанд вақте ки мехарам билета намебарам баъд қисми мусулмонӣ да мегзаранд насиҳат да мегзаранд то вақте чизо нест то вақте ки бозия билет мегиранд чӣ мекунанд. ҳазор раҳмат ҳаматонда бародари азиз ва ма чӣ хеле ки дар история инстаграму ваъда кардам як хобча сабшени омад ки ака гап нест приёра ваъда кардам икарад як приёра уже
گرفتگیم و در وعده میستادم گپ شما را نگفتم یا پریورچای ماشین گرفتگیم برادر عزیز уже تیارش کردم خشروش کردم فاسونش کردم نصیب باشد 3 روز پس این کنکورس خدمت خدا خواهد سر میتیم و در همون ویدیو که ما قدیم محمد شریف استودیو میریم زاپیس میکنیم فرکش در همون ویدیو کنکورس میبروید و میبینین ماشینچه خیلی که ما تعریف نمیکنم میدونم که ما چه خیلی ماشین تیار میکنم خیلی هم 07 کسی دید وجه خودش میدونم ما چه خیلی تیارش میکنم ماشینچه پریورچای دیونه ملادیاج چیستا شنوندگی فاسون همه طرفه قایدوی درن پرنش دیونه کاروچی و دایی خوش میشه دایی پریورا پلوس بیا 5 تلفن دیگه میگیریم نصیب باشه با خیلی میبینیم با یگان چیز دیگه دیل منکشید با میگیریم پلوس داو بالا میمونیم که پریزا بسیارتر شوند مقصد و این کرد کنکورس یک تا پریمو افیر در اینستاگرام میشه جهتی که در یوتیوب لوبای خیلی میچسبه بزه میه خیره میه اینستاگرام در ویدیو کنکورس پریمو افیر میگذره خدا خواهد بلیت چند خط تیز رفت یک روز رفت پگاش جا اوجه کنکورس سر میکنم 2 روز رفت روز دیگه جا اوجه سر میکنم همین خیلی مقصد دیگه یا اینستاگرام در پریمو افیر میگذره تلفنی خیلی یگان آیفون 12 میویم ایرالی که فایرود میکنیم اوکی یگان برادره پریمو افیر تا قد اینستاگرام میتونین تماشا کنین نه چسبیده نه خیلی کشتخ چیکه یگان خیلی خدا میدونم که چست نمیگذره خدا خواهد بازیم تا قد اینستاگرامش ویدیوش بعد در یوتیوب میبروید این همین بود برادر عزیز بعد نگفتن نمونه که این کرد خیلی پریور رختون میدونه که نرخش 3 برابر 07 قیمت های ماشینی اوجه این همه حرکت داخل میشه پریورا ماشینی زورای قیمت های خطون میدونید باور نکنید سمودیجا بودم میبینید چند سمای نرخوشم پریورا با ما خدم خیلی اگه خدم تیارش میکنی با یا برای بسیارتر میغلطه و پلوس 5-6 تلفن دیگه ما میمونم در اینجا با میبینیم که زورم برسه اگه اون چیز دیگه میمونم نرسه خیلی هم خواهد رجا بلیت ها برادر عزیز 300 روبل میشه 100 روبل فرق میکنه ایو کرد برای که قیمت میشه ما همش حساب حساب میکنیم خیلی خطونم با حساب میکنین میبینین اینجا ما اپراتور دارم مونتاژور دارم مثال با یک گله گپ خبر میکنیم همه این ورا پلوس مینوس میکنیم خیلی او مدام میمونه یگان سو مدام فایده میمونه من نمیگم میمونه این قدر داوده که میکنیم مثال میمونه اون ویدیو اون فایده که میمونه با همه درن ما خطون دا صرف میکنیم و ویدیو ما کچ سینی میکنیم که تماشا کنین قطعی محمد شریف قطعی شوش کاروچ میبرویا ویدیو خطون میبینین بلیتو 300 روبل میشه خدا خواهد ان شاء الله کوشش میکنیم که ماشین چا با هم اینال هفته بعضی بخشرو بیایا خیلی با پلوس 5 تلفن دیگه باید برگم میگم این هم خیلی گپ چه برداره ویدیو محمد شریف یا 3 روز پس خدا خواهد میبروید در همون ویدیو اوجه ویدیو ماشین هم میبینید که چه خیلی میشه اسلوبیاش همش هم میفهمونیم برداره تا دیدار هزار رحمت آدمایی که ما را دستگیری میکنن زنده باشین